Land Revenue and Settlement Department noya leiman Chhiah le zoram Chhiah online a pek dan tur thlirin ilongai thlang u ama sabera internet browser a lutin landtax.mizoram.gov.in kan chulutang landtax le zoram Chhiah pek na alo omang ama sa in landtax pek dan kan zir masadon ani landtax pek don hian family ID le pass number mga pek dana oma tuna hian pass number mga pek dan hi ilo thlir masa ang pass type pa hian pass chi sang thlan tura omang CAD cadastral CAD aya LSC lo manjok te po a ommei theya CAD kan selecta kan pass kan mu zo lo chuan LSC hi kan select le chindonia DPL Departmental Land List GLSC Garden LSC HP House Pass LSC Land Settlement Certificate MLL Miscellaneous Land List PP Periodic Pata Shop Pass Stall Pass le WLSC ten oma kan pass ne milkha kan select mai donia LSC hi kan lo select thin photanga pass number and year kan LSC number kan chulu tanga tuna LSC thala kan hmu a pass number ma ko chang lo lang angchi LSC kan nei ni chuan heng ko te hi chudlu te langai lawa atopa number le year chau hi kan chulu donia email le phone number kan man la nge kan chulut le anga proceed payment kan met le ang kan pass number chudlu azerin list alo omin alo om lawang tuna page kan hmu lai me ka hian family ID chu alo lang ta a hei hi kan chin chhia vek donia family ID mang hian land taxi apek thei thawa apek dan kan en hole donia kan hmu ang hian pass number inang vek alo oma ma se land location te ming le pa ming te ain ang lawanga heng information mang hian kan pass dik tak chu kan thlang chuak thei don ani kan pass ni lo midang pass dai kan pek sakpal thei awangin uluk le fim phur takin he pe chi kan en chin turani payment kan siam to chuan a refund thei to don lo ti kha kan shereng donia kan pass number ani ngei ti kan sian huna pay now kan met le ang thum khatin ram kan nei holi star lanin alo omanga amai ro chu house pass thito periodic pata thito tele ram wai case la fel lo te kan nei chuan payment block ani awangin le sa hian alo lang tel ve don lova pass thito kan nei chuan aram omna district revenue officer azel renew mai turani kan ram nei list lo langa hian kan ram tiral to alo la om emo kan ram nei thar alo la om lawani chuan Aizawl district revenue office miniko a pass takingin siam thattir phot turani pay now me hian payment gateway amin shwai lut anga HDFC credit le debit card bank dang credit le debit card mang te in apek thei dona chu mai ba ka net banking le UPI application shang GPay PhonePe Paytm le adang te mangina pek thei bokani chhia kan pek hian a hlotling emo a hlotling lopal emo ani chuan payment history a hian alo langanga a hlotling ani chuan print theina icon printer le malo omanga click in payment receipt to print mai thei ani to don ani payment tur amount tam tham de transaction khata pek tlak thei lo ani chuan money bank lama kan account kan siam rem tir donia tuna hian family ID mga pek dan lo thlir hole ila pass number mga family ID kan chin chhia to kha chutlu in emo copy paste in kan kalpuyanga email le phone number man lai nge kan chulut le anga proceed payment a lut le in chung karam nei list alo lang le anga chu a hloma pek le mai turani online na perem chang lo kanom chuan district revenue office miniko office hun chungin cash in apek thei renge tin data entry diklo kan pass ne na in mil lo a omani chuan he office a hian kan pass kengin asiam that thei reng boke zoram Chhiah ZRCT kan soi mai chin kha apek dan kan zir don ani zoram Chhiah hi mizoram khwale tui chung katin mai khu chwa to na phot chuan pek vek turani a ex serviceman te po in pek vek turani tin revenue pass nei le nei lo chung kwa te pon pek vek tur ani bok zoram Chhiah petur chuan ration card number chutlu angaya ration card number thar digit som pani om ngei kha chutlu turani email ID man lai le mobile number man lai nge chu chulut le la proceed payment kan me nuwa zoram Chhiah pek na tura min shwai lutang tax transmission mu tura lo omanga building tax le house tax hi rural area om revenue pass nei lo te ta na bwa chei ani awangin kan ngai thari me donia zoram Chhiah le leiman Chhiah te hi kan pek lo chuan area le penalty te pek tel zelanga idona wangin tax pek hi kan ngai poimo hle turani pay now ti button manghian a hloma pek turani a payment gateway a lut le in land tax pek dan kan thlir ho to nen ain ang vek to ani